Desenllaç de la història de la Pieta i la Paulina i troballa al Tattoo Shop. Jo ja no sé què hi faig aquí. Val, estic continuant més o menys al punt en què ho havia deixat. He hagut de repetir tota la zona. No se m'havia guardat el tros, així que bé. En comptes d'apretar aquell botó, el que faré és tirar endavant i ja el que passi. Ostres, sí, és ella. You shouldn't be here. I won't let you hurt her. You can see me? Who are you? What are you doing here? I'm an observer. You know what that means. Yes. You're in my head. Sí. Like I was in hers. I'm trying to help. I won't hurt you. I'll get you out. I don't know if I want you to. Why is that now? This dream is a temple where we are as one. If the dream dies, the little angel flies. Let me stay with her. Sí, aquest lloc és un lloc en què està connectada amb la nena de la 113, la Paulina. Imagino. És que hi ha parts d'aquesta historieta que no he arribat a entendre. Wait, you shouldn't be able to do this. How did you know I was in here? I learned from her. Paulina. All right. Let's end this. Let's reboot the machine. No! That would initiate a memory wipe right now. I fear it would kill me. What about Paulina? She would be alone. All alone. Please. Couldn't you restore the connection? Let me take care of her. There has to be some way to help you, to pull you back into your own body. My body is dead. This is the only way. Please, you have to... Pieta? Pieta! O sigui, la ment de la Pieta s'ha transportat a la de la nena de la 113. Ja està? Pieta sagrant. Sí. Llavors és com si estigués vivint. No sé com punyetes ho han fet això, però suposo que amb la màquina han transportat la seva ment a la d'aquella nena. Bé, això és el que he entès jo. Vaig a posar-me droga que estic veient les ratlles. I ja està, ja no puc fer res més. Això estava així? Bé, no sé. Vaig a veure si puc entrar en aquesta habitació. Sí? En el record no es podia entrar aquí. Mira. Ei! Vale. No hi ha res aquí. Genial. A part de la bateria he entrat aquí per... Pensava que hi hauria alguna cosa relacionada amb la Pieta. Vaig a parlar amb la nena, a veure si em diu alguna cosa més.
I si no, no he acabat d'entendre molt bé la finalitat d'aquesta historieta. Ja està, s'acaba aquí. La veritat és que m'esperava alguna cosa més. Bueno. Tot això venia a que havíem d'anar a buscar la gent amb qui traficava a l'Amir, l'anterior cadàver que havíem descobert. Un era a l'habitació aquella d'allà, la 112, que és on vam descobrir el hacker aquest que està controlant els nostres moviments. I l'altre és en el segon pis, si no m'equivoco, era la 209. Investigate the crimes. Oi, això em segueix sortint. Strange little... Aquest també em segueix sortint. Restore the connection or reboot the system. A veure, que potser no he acabat. Això no deu ser, no? Restore the connection or reboot the system. Aquí? Ah. Shit. No sé què feia cada cosa. Restore connection era el que volia ella, de seguir estant a la ment de la nena. O sigui, restableix la connexió, la màquina es reactiva i pot seguir estant a la ment de la nena. Del de 113, la Paulina. I això farà... Això farà que es mori. És una decisió difícil, eh? Vinga, va. Neural connection, restore field to retrieve the client. Val, i ara què? Ah, ja està, ja s'ha acabat. Bé, doncs... Pugem a la 209, doncs... Vaig a parlar amb la nena aquesta, a veure si... Ui! Oh! Ara puc entrar aquí? I hope you two find what you're looking for. Sí. Llavors no era real? Ai, no m'estic enterant, eh? Level brainwave activity detected.
Vinga, doncs anem a continuar, anem a pujar a la segona planta, a veure què ens trobem aquí. I era la 209 la que havíem d'anar. Kitchen... Comencem per aquí, potser preguntar als veïns a veure si saben alguna cosa. És que tot això és immens, em sembla que hi ha encara una altra planta i tot. Dan Lazarski, KPD. Just need to ask you a few questions. You have reached the Rozak residence. How can I help you? I coi, estic parlant amb una màquina, no? Residence. Not a word I would use for a place like this. I apologize. The phrase was chosen by my master. If you find it unsatisfactory, I will not use it again in your presence. You the butler? But... now? No. My master is not at home. Later, maybe? Yes, very funny. Ho he pillat. M'he empanat un moment. You're a robot, no? Sí. So this master of yours, Yes, Master Rozak. Master Rosak, I take it he's not in there. He is not. I can take messages. You always call him Master? I always call him Master. And is he a good master? I'm not sure I understand. Could you restate the question? Is he involved in any criminal activity? Toma, directe. I do not possess such knowledge. Ah! Imagines que ens diu que sí? You're not a bot, are you? Yes, Ostres. Femcom 6.0. A sex bot. Whoopee. No fotis. That is an acceptable colloquialism. If Master Rosak isn't home, why didn't he turn you out? I was deactivated following the afternoon session. My CPU rebooted spontaneously 5 hours and 43 seconds later. The lockdown must have interfered with your power slot. Okay. I'd say goodbye, but I guess there's no point. Yeah, 'cause that would humanize me. What did you say? Please feel free to use me. Sin comentarios. What the hell? Que no hi havia més apartaments aquí. Ah, només... Ah, vale, és per aquí. O sigui, l'estructura de l'edifici és diferent. S'ha de sortir fora. Oh, una altra discoteca. KPD, I need to talk to you. Shit, are you for real, man? Since when do you pigs give a shit about what goes down in the stacks? We don't. And you like it that way. Yes. Yeah, well, you got me there, man. What you want? Seen anything suspicious lately? Man, ain't nothing here that ain't fucking suspicious. Any outsiders come through here since the lockdown? Hey, I ain't seen no one, but that don't mean they didn't. You know what I'm saying? Fair enough. Later. A veure... L'anima a la festa, a veure com m'explica. Ah, vale. What? Doncs seguim. Ara sí, anem en direcció a la 209. Ui, quina cara.
Quin susto. Aquesta és la 210. No segueix? Ah, aquí. Uf. Edifici ben atlotinat, I això què és? Aquí és per sortir fora, val. Aquesta és la 208. Tocant aquí. I aquesta és la que estic buscant, la 209. A veure, què m'expliquen. KPD, I need to ask you some questions. What's your name, boy? Uf! I like to know who I'm speaking to. Meva, Daniel Lazarski. està col·locat, ja. John Bukowski. Good to meet you, Daniel Lazarski. Same here. Tell me, Daniel, that rumbling I heard, was that a lockdown? Yeah, it was. We're trying to rule out the phage. Doesn't seem to bother you. Hey, are we having fun or what? Ai, Déu. Who gives a flying shit about the other tenants, right? Oh, you mean the selfish pricks who are too busy with their worthless lives to help out an old cripple? No. The ones who turn up their projectors when they hear a neighbor calling. Yeah, I guess I don't really care. We all get what we deserve. I know you're from somewhere. The name rings a bell. Lots of people used to know me. Back when I was in the ring. Hang on. You're the champ. Bulldozer Bukowski. What's left of him. I used to be able to crush a man's skull with my bare hands. Now I can't even wipe my own ass. What's wrong? What happened to your ass? Time happened. The corporation happened. My retirement happened. Tots ens fem grans. Anything you need in there, old man? An extra lung, maybe. Oh, I got one of those. All I have left. You used to have all sorts of great shit back in the day. Carbo tie legs, a pneumatic arm, reinforced skin. Hell, I even had some of my internal organs replaced. What happened? You lose them because of an outbreak? I wish. At least that would have been vaguely poetic. So what crippled you in the end? The fine print. Must be tough to go on like this. Yeah, but I can't just give up. Not in my DNA. I suppose the drugs helped you out a little? Hey, I ain't no fucking junkie. You got that? Amir. You know what I got? You get your painkillers from Amir. Who? Come on, I found a big stash with your name on it. No need to who me. What the hell? Yeah, he brings me stuff sometimes. Well, that's too bad because he's dead now. I gotta go. Whoa. Hey, hold on, Lazarski.
What did you A say? veure si ens explica alguna cosa I said I interessant gotta ara. go. No. No, before that. You said the kid's dead. Damn. There goes my discount. Any idea who did have been? I was hoping you could tell me. Nah. Ain't got a clue. All right, chimp. Hang in there. S'ha mostrat sorprès, Yeah, fuck you too. Una personalitat forta. Un lluitador, aquest tio. Bé, a veure. The Nowak Apartment. És el de l'Amir, no? Sí, Amir Nowak. Vale. Tornaré en un moment al pis de baix, a l'apartament de l'Amir, a veure si trobo alguna cosa que em deixi de sortir el missatge. I si no, ho segueixo. I de cas faré talls i tal en el vídeo. Però és que em molesta una mica que em segueixi sortint el missatge allà. Bé, no he estat capaç de trobar res més a l'apartament, així que em dirigiré cap al proper objectiu, que seria... Ostres, es pot anar al soterrani i tot? Sí? Bé. El proper objectiu era el tattoo shop. A veure... Ostres, quants coloms? Tots aquests hi eren abans? What the hell? Bueno, a l'amic de l'Amir. Què? Tanca. Vale. No sembla que hi hagi ningú. Reward components detected? Una caixa enregistradora de les de sempre, no? Suposo que sí. Personal computer. Recorder. Interessant. Una gravadora. Midway upon the journey of our life, I found myself within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost. It is the 7th day of my forcefully imposed penance, and I can already attest without any doubt that this place is in fact hell. These people are dead. Dead to the world. Their bodies still shuffle around their tiny apartments, but their minds are long gone. No creguis, alguns encara estan bastant bé. L'ordinador, va. Sick tats. He vist alguna de la teva feina que has fet amb el meu amic Dave i t'he de dir que és una tinta increïble. Jo també vull provar. Vull un disseny original, potser una calavera amb flames, però les flames en realitat són animades i formant la tela d'una aranya a la meva espatlla. No, al meu colze. Sí. Poc animat com a tatu. Bueno, vale. Si tu dius, és el 2084.
No tinc gaires diners. Would you take nutrient stamps? Special offer. Espero que tinguis l'adreça correcta. No, espero que hagi encertat amb l'adreça, sisplau. If you are... Si ets qui em penso que ets, m'han explicat per un dels teus antics clients, per una línia especial de tatús, el meu fill li agradaria tenir-ne un, necessita un immediatament, sé que és car però podem arribar a un acord. Sé que m'havies dit de no contactar-me altra vegada i he esborrat tot l'historial de missatges com vas demanar. Això passa igual que amb l'ordinador de l'Amir. Bueno, de l'apartament de l'Amir. Que no vol que li parlin per e-mails en aquest home dels tatús. M'agradaria donar-te les gràcies per la feina que has fet amb la meva dona. No és important això. Ostres. Mira, aquest és el tatú de l'Amir. A veure... Aquest el tenia l'Amir també, em sembla. Va. No hi ha res més important aquí, m'esperava alguna cosa més. Altra vegada el disquet del joc. Val, a veure si què ens trobem. A veure si ens trobem... Oh. My timing is really off today. Poor Helena. Lazarski, 656-210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Com que estava posada la música, no esperava trobar-me aquí un mort, tu. I l'amic on està? Ostres, si n'hi ha dos. Això és pels tatuatges, m'imagino. Holo Injector. Un injector d'hologrames. Potser és això quan es referien a lo de la tinta... Lo del foc que es mou. Què és això? Adaptador de potència. I això? Que creepy. Va, anem a veure restes biològiques. Multiple puncture wounds, few inches deep. Punxades. Amb un objecte punxant. Broken nails, bloody fingertips, clear signs of a struggle. Signes de lluita. Escanells d'empremtes dactilars parcialment obstruïdes. The Vic is one Helena Novak, wife of the previous victim, Amir Novak. Sí. The victim's blood is mixed with ink. Elevated hormone levels. Oh, fuck. Don't... No. Estava embarassada. Per això hi havia les sabatetes
a l'habitació perquè estaven esperant un fill. Aquest és el tatuatge que havíem... Bueno, ja no me'n recordo com, però me'n recordo de la forma, que és un tatuatge de casament. Vale. Podrem entrar al seu... Neural implants untouched. The trail goes cold. What the fuck did you think you'd find here? We got a match. So you called the dead man in Adam's apartment. Vale. Sí, es confirma que aquesta va ser la trucada a l'apartament del primer mort. The size and shape of the needle are consistent with the puncture wound. Sí, l'arma del crim. The killer used the tattoo machine as a murder weapon. Tinc la sensació que l'assassí és l'amic. D'alguna manera, alguna cosa ha passat. Algun liu amorós o alguna cosa. Consider the seed from which you sprang. You were not made to live like brutes, but to pursue virtue and knowledge. We are all, as humans, prone to justify our behavior. To not admit our wrongdoings and insist that we are in the right. I'm sure the simpletons investigating my so-called crime thought themselves justified. They could not fathom that progress demands sacrifice. O què és un mirall? Ep! Scratch marks on the floor. Looks like she was dragged back here. Val. La tia es va resistir, la van estar arrossegant i va deixar marques d'ungles mentre l'estaven arrossegant en el terra. De moment no hem trobat... No hem trobat rastres de la bèstia que s'ha carregat les dues primeres víctimes. Val, doncs només em queda accedir a la seva ment. No? Ep. Espera. Sembla que hi ha alguna cosa més aquí. Aquí hi ha això... És que aquí hi ha un... És que es mou molt. Aquí. Gaping wound in her neck. Looks like something took a big bite out of her. Li he mossegat el coll. Oh. Ep. Abnormal genetic... cabells. What's with the strange hair? Aquests cabells aquí són? Val, no sembla que hi hagi res més, ara sí. És curiós, perquè sempre queda alguna cosa. És increïble. Això volia tornar a comprovar l'apartament de l'Amir, però és que no he trobat res de res. Vinga, va, doncs... Endavant. Warning.
Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Perquè ja està morta. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance panel. Warning, brainwave activity sensor offline. Emergency extraction procedure offline. Pobre de tu. This better be worth it.